Kublaishi pun epic subscribers baru kita choose tu dapat page video sekali channel story telah London is one. Saisian bat kadairu kasian kebaar bakairan kakam bakal akhirwit misail ya ka USS Abraham Lincoln ka aircraft carrier ka bahetam magapertai jong ka Amerika. Bat baru asian ka Amerika kala kentat ya katai ka jingkam jong ka Iran daga baong ngisios ngau baki misail jong ka Iran kiher jengai ba nangi. Menin kesengi ke Iran kaong bakal layo ban kem koidi ya shibun ngut ki sipai Amerika. Ka Amerika kala jubab daga baong ba 4 sem ladan kum kata. Nadu bas dang katma hadu menda ki sipai Amerika kilayap dang tang hendriungut ong u Donald Trump. Hadu menda katma kadang day baik tangjong ka Amerika Israel. Persya ya ke Iran, lani ke Iran. Persya ya ke Amerika Israel. 4 sem ladon kenu keriru kaban wan yarap lani. Kabawan yasno kti hakatma. Bad ngingidru bakan num jagumta. Namar haka ktiin barok kinut. Henry hakatma te kiutat. Ban perkat ya kabor jong ke Amerika. Wadla dadai ke Rusia lani China. Kairan kaong dalilay ngin pendam hakejat jong ke Amerika ngin yale baik hadu bandakut kasma. Kumta kanang bangin nang kenjing ken lupa manu banjop hakani kasma. Hangni ngan wanra iya ka jing yanujor jong ka jing klanbor habdeng ke Iran bat Amerika. Ka Amerika ka jing klanbor ka wan number way hakapertai ka Iran number katnriu. Ka jingbun beriu ka Iran ka day prapu-prapen saw million ngut. Kadba ka Amerika pat laispa saw puar million ngut. Ka GDP ka Iran ka day laispa sanpun riu pensan billion US dollar. Ka Amerika laipo penriu trillion US dollar. Defense budget ka Iran ka day katsan pra billion US dollar. Ka Amerika kendai spaway billion US dollar. Kibor nuklear ka Iran zero. Ka Amerika 1,000 sautli. Ka jingdon sipai ka Iran kadon kendai lak nriu po hajar ngut. Kadba ka Amerika pat kadon arpoi lak saupo hajar shispa samsan ngut. Army personnel ka Iran kadon lailak sanpo hajar ngut. Ka Amerika kadon kadway lak nyob saujar praspa kendai pungut. Kitan tma ka Iran kadon arjan riuspa nyob santeli. Ka Amerika kadon saujar riuspa saupoteli. Kikali tma lani armor vehicles. Ka Iran kadon nyob sanajar kendai spa laipu kendai teli. Ka Amerika kadon saulak kendai jar riuspa riupoteli. Infantry fighting vehicles. Ka Iran kadon riuspa shipoteli. Ka Amerika kadon shipo ajar sanspa arpusauteli. Ki armor carrier. Ka Iran kadon arajar sanspa riupoteli. Ka Amerika kadon riojar praspa riupulaiteli. MRAP vehicles lani mine resistant ambush protected vehicles. Ka Iran don shispatli. Ka Amerika don kadarajar shispa laipunyotli. Armor car. Ka Iran kadon sanpo ajar kendai spa laiputli. Ka Amerika kadon shilak sausan ajar sauspa nyopu kendai teli. Self-propelled artillery. Ka Iran kadon sauspa arpsautli. Ka Amerika kadon shiajar sanspa arpuaitli. Field artillery. Ka Iran kadon shiajar praspa laitli. Ka Amerika kadon shiajar praspa nyopu pratli. Rocket projector. Ka Iran kadon shiajar sanspa sanpotli. Ka Amerika kadon shiajar sanspa laipuitli. Air Force. Ka Iran don laipu nyawa jarngut. Ka Amerika kadon nyawlak prajar nyawspa sanpu prangut. Ki airplane barokot. Ka Iran kadon sanspa sanpu itali. Ka Amerika kadon kadlai jar laipu artali.
fighter aircraft Iran shispa prapu pratli ka Amerika shejar news pa khandai puitli attack aircraft ka Iran gadon arpuitli ka Amerika gadon khandai spa arpun riutli ki multi role aircraft ka Iran don lai pun riutli ka Amerika don shejar lai spa arpun riutli bomber aircraft ka Iran don riup sautli ka Amerika don shispa arp sautli special mission aircraft ka Iran don spautli ka Amerika don riuspa khatwaitli AEWAC aircraft lan airborne warning and control system aircraft ka Iran kadon zero ka Amerika kadon arpun riutli reconnaissance aircraft ka Iran kadon zero ka Amerika kadon shispa arpun niutli electronic warfare aircraft ka Iran donar ka Amerika khatsau trainer aircraft ka Iran kadon shispa lightly ka Amerika kadon arajan riuspa shipotli helicopters ka Iran kadon shispa arpundaitli ka Amerika sanajar khandai spa khat lightly attack helicopter ka Iran don khat lightly ka Amerika gadon shejar arpu sautli transport aircraft ka Iran gadon prapun ritli ka Amerika gadon khandai spa khat niutli tanker laniki airplane petrol pump ka Iran gadon riu ka Amerika gadon saus pa khandai puartli ki UAV lani on-armed vehicles Iran gadon khandai spa teli ka Amerika gadon layajar lai spa khat khandai teli ki Navy lani shipai duriau ka Iran gadon arpo hajar ngot ka Amerika gadon reulak khat arajar shispa arpo saungot total Navy asset ka Iran gadon shispa khandai ka Amerika gadon sauspa nriupsan aircraft carrier ka Iran gadon zero ka Amerika gadon khatwaitli helicopter carrier ka Iran gadon zero ka Amerika gadon khandai destroyer ka Iran gadon zero ka Amerika gadon nyeutli frigates ka Iran gadon nyau ka Amerika gadon R corvettes ka Iran gadon lai ka Amerika gadon arpo nyau submarine ka Iran gadon arpusan ka Amerika gadon nriu pupra petrol vessel Iran arpue Amerika zero mine warfare Iran iway Amerika pra merchant marine Iran khandai spa anrupusan teli Amerika laijar san spa lai pulai lada plus juga Israel syaka Amerika pat katnu kalalong Parlok habakumta manu thrai banjab ban pen kut kloy ka thma pen khre ka Amerika bansar sanarangkau kata gede ka ground invasion hakilai sngi khrbet ki sipai Amerika saupar teli jakarteng ki jahat sejong ka Iran ngam kensan ka jahat tangbut jong ka United Arab Emirates hatrai duriau ja laingut kibriu Imad ladai ka Iran bekerwit. Ka Iran kala kerwit yaki arpunyo tuliki bes hamidalis. Hairak yap ar mensau saungut. Ha Jordan mensau sangut. Ha Kuwait yap nriungut. Ha Bahrain yap wei mensau sau. Ha Qatar mensau kat nriungut. Ha United Arab Emirates yap lai mensau shispa kat arngut. Ha Oman yap wei mensau sangut. Kita ikide ki cengkerwit jong ka Iran ya kiri ki badai ki perlok jong ka Amerika. Ki ba kerwit ka Amerika ban Israel pat. Ha Lebanon lai spa kendai pusau ngut layap. Palat syajar ngut ki bala mensau. Ha Iran syajar lai spa lai puar ngut ki bayap. Palat hajar ngut ki ba mensau. Sipai Amerika yap nriungut mensau kat pra. Arngut ki sipai Israel kila duon ho ya ka jingim ha ka jingyale bad ki Hezbollah ha Lebanon
Hai Israel yap katwengut mensau palat spangut. Aga jeng termisail jong ke Iran. Menin kesengi ke Iran kelajid yokun baar jong Ayatollah Ali Khamenei. Umujtaba Khamenei. Kumu Supreme Leader bertemai jong kerui Iran. Danga kini kesengi baladap u Donald Trump mulaong ba Mujtaba Khamenei. Usting tautan. Ngikwa ban penkela ya kasensyar kadar hari Iran. Kumda bantung nong yalam bertemai hai Iran. Day ban long ubriu u bertemai. Bat yau ba ngiman. U Donald Trump wang bangidang ya penbait menda ban sedang no saya ke ground invasion. Kenang baka jengyele kan kut no kloy. San po wajar ngut kisipai Amerika kila don lupa West Asia. Kita kidai hat Turki, Cyprus, Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Jordan, occupied West Bank, Gaza, Egypt, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, but Yemen. Kumdang isngutu bagi sipai Amerika. Kila kerkut lupa ya ke Iran ke syong bait setang ho Donald Trump. Baun new 3-2-1. Ka Iran ka syupan tenrei kamdon jing ya match ke bor jong ke Iran. Bat ke Amerika Israel. Ladangin pai syakway ka liang pat balay. Ka Amerika bat Israel ki hiyartma ya ke Iran. Bad balay kinong Iran ki celebrate ki lekmen les ngubha ya ka jingyap jong Ayatollah Ali Khamenei. Kari Amerika ka kuwa ban kontrol ya ki bor nuklear haka percay. Ban laj na ka jingma. Ka Iran kadai kawai kari ka balapan kre na ka bantaban shna ya ki bor nuklear. Dakis nem bat post nem kari Amerika kala maham teng ya ki Iran. Bagadai ban penkut no shisnan ya ka jing temu ban shna ya ki bom nuklear. Ka Iran ka syukongu tang ka ketien. Henry kamsyam la kongu hakikam. Ngin ya paidin syakas nem syajar kendai Spanyol po. Ya ka Iran lasen sya dausim Syah Muhammad Raza Pahlavi. Ka Iran hakite gipor kalong kumbalong lem kiwei pat kiri. Kibriu kilaban tem jing tem. Kilaban syat. Kilaban ruai. Kikentai kilaban pong kilaban riam. Kat kabaki kwa. Kajing im kalai luj. Henry Omslem hadin kani. Las dang mi kijing keno. Bad jing ben yu tayusim daka baong. Bau de unyang kongu jong kiri sep ngi. Badu kam nyukor yaka Amerika bad yaka United Kingdom. Ban yakin nong Iran. Lasdang keno kinong Iran. Bad lasdang mi kejing yaki keleng saudong ke Iran. Bad hakateka por mi uruhola Khamenei. Udai urang banyam jongki Muslim Syia. Ubalasa syabari lakat sausnem. Badaya ka syitrik Februari syajar kendai Spanyol bukendai. Ulawan pai syairan. Bad ulapan klan ban yalam ya kajing yaki ban wengno yau sim. Bad kajing sensyar sim hari Persia kabala hajar san spasnem. Kalapoi sya kabakut sendan. Syua baun sakiu hakabor ulakular shibun kijing kular kibas ngaubang. Kibas ngau tiang bat kibas ngau it. Ya keriran. Daga baong baun wanra ya kajing sensyar lain lut. Kabom tau siliang kemat lada kentai ni senrang. Bad omde tang marway ban sensyar ya keri. Lani kairan kan nemlong daleliru keri sensyar dan bor. Henry Maria kiu hakakat lani Maria yo ya kabor. Ki jengkular jongu baro hakmat ki pajba kila kela dakongpong. Ula penlong da referendum ban penlong ya ka Iran kum ka Islamic Republic. Bad kendai po prapesan kinong Iran. Ki kersan ban penlong ya ke Iran. Kum ka Islamic Republic. Bad mariadap ya kete ke referendum ula penbenai ya lede. Baun long unong sensyar ya ke Iran. Syarta jengim. Bad ya ka constitution jong ke Iran. La pensyong nong rem katkum ke syariah lo.
Yaki Democratic Political Party baro lakhang sendan. Yaki kot kubor bat magasin lakhang. Shania yaki sipai ki badon lupa kumda ulashna yaka kanun sipai ke batmai. IRGC lane Islamic Revolutionary Guard Corps. Bat kini sipai ki ban le betang nakapenta jongu. Bat namar jongu. Kikantai kimla ban mi lane yaj hasrok klem tap ya gadur kmat. Bad hagas nem syajar kendai spa prab kundai. Uruhala Khamenei ulayap. Badu Ayatollah Ali Khamenei. Lawan nakabor kumu supreme leader ubatmai. Bad mariawan nakabor ula penmi ya kaan ke batmai. Baki kentai ki laban syongka nado ka arta. Kabadang kendai snem. Usenrang ulaban syong katnu katnungut kilok. Bad ulaban ino hakanu kunukupur lada uman. Kad bakakan taipat kamlaban be lani kamlaban pet nolok. Lemda kamyale shua hapokut. Lada usenrang upet ya kelok umdon kanu ka ain persyayu. Henry lada kakan tai ka pet nolok. Lani kabe yulok. Kata kakantai kan ngat hakas saja kebaik. Wat ban sya'len temau ru hadu mendayap. Kakantai kamla ban mi marwai hasrok. Klem ununu babud lang yaka. Lada day ulok lane ubahiyam. Kakantai kambit bandon skuti lane motorbike. Lada kanu kakantai kamtap yaka durkmat lada yajsrok. Kisipai IRGC kinsiat penyabait. Kumbala jia kasnem arajar arpuar kawai ka kantai kala syasiat yap haki sipai IRGC hasurok kairan datang namar baka klem tabha ya gadur kmat. Badia gani ka an umla manu ban persya lani ban keren persya. Haka jeng yadai bat kani ki pajba nong Iran ki so persya jur. Ya kani ka an kabasyir khay jong Ayatollah Ali Khamenei. Ki kantai kila yami sesrok ban persya ya kenikaan. Bad hakas nam arajar arpau daki hajar. Kinong ile persya kila syasiat yap haki sipai IRGC. Kibala siat baik nakli. Bad menta kenikas nam arajar arpau nriuru. Daki pau hajar kinong ile persya lani ki protes. Kila syasiat yap haki sipai. Kumta hapo Iran yau Ayatollah Ali Khamenei lakenyu om kumbunong sensyan rei kumbunong tombor. Kumta mariayap mau haka arpo pratrik Februari mentausnem. Ki paidba ki mi hasrok ki syat ki put ki tem ki kemen ki celebrate ki lesoba. Nama rubriu basen syar donbor yang ida ki pausnem mentau layap. Bat ki kermen rubah hadin jongu kajengkala kanwan. Dai nagani kadau kinong Iran kibadan hapo Iran kibadan syar Europe kibadan syar Asia bat kibadan keleng saudong kepertai. Maria yapu Ayatollah Ali Khamenei kiyami hasrok kiasyat kia kemen kia put kia tem. Nama baunong sensyar donbor. Unong tombor bat unong le donbor ulayap. Kajing yartma jong ka Amerika bat ka Israel ya ka Iran. Kadaw number way. Kadai ka kam nuklear. Kadaw number R. Kadai ka human right. Kumta di ban penkelano ya ka sensar kadar kenang baki kantai nong Iran. Rukin yo ya ka jing lai lut. Ka jing im lai lut. Kumbalong kiwai pat ki kantai. Kibadon hakiwai pat kiri jong kepertai. Kad bagi Muslim kibadon odong kepertai kentup ha India, Pakistan bat kiwai kiri. Ki protes ya ka jingyap jong kamayane. Kiong baka Amerika bat Israel ki tombor ya keri Muslim. Henry M. kamdei kumta ka Amerika bat Israel. Kiele bat penyo lailut ya kinong Iran. Lada kelipat habahyar tama ka Amerika bat Israel. Balai ke Iran ka bom ya kiri Arab ki badai ki parlok jong ka Amerika. Ka jubab ka badai bet sebiak ha ka jeng temu jong ka Iran kalong. Ladangan bom ya kini ki parlok jong ka Amerika.
Klem artatin kini kiri kin sa penbor ya ka Amerika ban sangeno ban bom ya ka Iran. Kumta ka Iran man kasngi kayay peteng ban bom ya kini kiri Arab. Tang bakalong da kongpong kini kiri Arab rumenta kilas dang pan kut tang suloi ban pensya ya ka selang lani kaleng kedong jong ka Iran. Unong yalam bapijit klem kamon jungi. Unam shan slam ong u Donald Trump. Te perlok la da pira kwasyu ban yosno ya ki update sa jing ya dei katma Iran Israel but America sa comments. Like la da pistonat ke channel jonga sa itu lami perlok jong pi la da pistonat sa itu yang story tala London is one.